Памирлик кыргыздар үчүн курулуп жаткан 7 үй аяктап калды. Турак жайы үчүн айыл өкмөттөн 1 гектар 30 соток жер бөлүнгөн. Мындан тышкары дагы 4 үй курулушу күтүлүүдө. Ар бир үйдүн өзүнүн дааратканасы жана короо жайы бар. Алай районунун Талды суу айылына түптөлүп жаткан конуш 15 майда башталган. Ар бир үй 4 бөлмөдөн туруп, жылытуучу системасы жана заманбап эмелектери каралган. Иштин ыргагы илгерилеп белгиленген мөөнөттөн алдын бүткөрүү мерчемделүүдө. Жаңы түптөлгөн конуш айылдын ичинен орун алган. Ар бир үйгө мамлекеттик казынадан 1 миллион 700 миң бөлүнгөн. Памирлик боордош кыргыздарга 7 үй салып бүтүрүү алдында турабыз. Курулуш 80-90% состоянияга калыбына барып калды, бүтөйүн деп калды. 4 бөлмөдөн турат өзү. Бул жер коридору. Бул тарабында кухня. Кухняда котельный бар. Толугу менен паровой отоплениеде жылыйт, ысыйт. Бул жагында мейманканасы. Бул жагында эс алуучу жайы детский деп да койсок болот. Тегил тарабында эс алуучу спальня бар бул тарабында. Ушу менен айтканда керектүү 64 метр квадрат ичи, тазасы, дуалдан сырткаркызы. Бүтүү алдында турабыз. Эми сентябрдын 10-15-терине чейин бүткөнгө аракет кылып, отделочный жумуштар калды. Мына паровой жумуштары бүтүп баратат. Эртең электриктер кезеп, пол монтаж кылып, иштерин бүткөрөт. Эртең бир сүйүнкү кылына турган жумуштар мындан кийин шпаклевка тартабыз. Шпаклевканын үстүнөн водоэмиссионный краска берилет 2 сыйра. Ички эшик дерезелер коюлат бардыгы. Баягы заманбап кылып туруп бүтөп бергенге аракет кылабыз, Кудай кааласа. Конушка жаңы көчө түптөлүп, жарыктандыруу системасы орнотулат. 2 жыл алдын Нарын шаарына көчүрүлүп келинген памирликтер жайгашуусу белгиленген. Учурда кошумча 4 үйгө тендер жарыяланган. 8 ай мурда Улуу Памирден Сарамогол айылына 12 үй бүлө алынып келинген. Алардын жашоосу үчүн эски мектеп даярдалып, билим берүү программасы дагы иштелип чыккан. Кат сабатын жоюу үчүн жашкарга карабай кыргыз тамгасы таанытылган. Илдеттен улам окутуу аралыкка өткөн. Учурда айылдагы шартка көнүшүп, жергиликтүүлөр менен бир жашоодо күн кечирүүдө. Алардын катарында 46 жаштагы Аманилла мырзанын үй бүлөсү дагы бар. Менин атым Аманилла. Ben Duvay'ın ulu olamın. Kelgenibizge bugün 8 ay şunday bolup kaldı. Yaxşı mında keldik hazır manda kelip oturabız. Kırgızstan Sarmagolga kelip mında çoğundur bärisi keldiler mında yolumuzu tosup mında kelip bizi jaylaştırıp oturguzdu. Alıp kelip manda birden üy berip hazır hökümet dese de eli jurt dese de yaxşı qaradı. Göçü aştamaktan dağı bir nerseni kıynalganыбыз da yok, dalganыбыз da yok. Şunçalık ras kıynağız bolup jatat bizge. Üy meselesinden bolup jatat. Manday birden bölmede çok uğuz menen sal tartçılık kıynalgan. Şunan az kıynağımız var başka. Bizden kıynağı bolgan yok. Bolup attı yemiz sal bizden matlabi sal nemerağı de matlab dep koyabız. Biz emi hükümet yelde dep keldik edek bizden bir ke jakşırağı sığırak yer bir jakşırağı özümüzgen bir pamlılıklar bolup bir yerde bir yerde жаңдай bizge üy salıp berse de özümüz menen özümüz yaşap pamlılıklar çoğu bolup bir yerde yaşayıp eken biz degen ümitler menen keldik edek de anan emimde o dele say bolbogotu жаңдай emi bir manda emi suğurak yerlerde kelip kaldık ana şo yerlerden sal oldu. Hem Taldı su mana Sarımagol bulardan hem bu kışda keldik ötkönde gördük. Bu hem Pamırdan bular bir ayrılması yok ile jeller eken soğuk eken. Hem bizden hem Pamırdan sal sığrak yer bolsa biz sal rahatırak yaşasak degen ümitler menen keldik edekte. Keyemiz sal bir ke Pamırdan az ayrılması bolsa sığrak yer bolsa jakşırak hem yaşasak degen ümitler menen keldik edek anan. Ayın bir ke azdır köptür bir kene malımız var edi. Malımızda bir kene satıp onu yol harç kıldık. Onun kalganının bir 20'den 15'ten degende bir kene malımız kaldı. Onu da şonda bir kene tuğan uruk degende şondalarga bir kene tapşırıp koygan biz onun başkanı
Kalganana bulana 2 dövlet, 3 dövletni götüp kelgenden ol akça masraf kılbasan, ol jangday birke malyň bolbosa keledi albaysyň bu jerge. Akçaň bolbosa. Bardım men bir kışta azır ülkelerim narında men zol ülkelerime barıp geldim, bil narıngaça barıp geldim göndüm. Этникалык үй-бүлө өзүнүн каада салтын жана кийген кийимдерин өзгөрткөн жок. Жергиликтүүлөр кийген кийим диний көз караштан ыңгайсыз экенин белгилейт. Мындан улам Аманилла мырзанын жубайы өзү менен бирге алып келген материалдан кийим тигет. Тарыхый мекенине 21 жаштагы уулун үйлөндүрүү үчүн келген Кара Балта шаарынан этникалык үй-бүлөдөн келин алып кыз бермек, кырдаалдын турукташканын көтөөдө. Mında benim ayarım var. 2 oğlum var, 2 kızım var. Biz 6 diyen biz. Çukulda üylönöt degen ümit dedim. Anan orada bu balamaz bir yeme biz pata kılıp deybiz. Pata kıldım ede hazır hem o makarantı olup hazır hem tosulup kaldı. O da gözümüzün Pamır'dan gelgen kişi hazır Karabalta'da yaşaş onu menin bu kışta ötkönde varıp pata kılıp geldim ede hazır toyunu kılayın dedim ede toy maşul olur. Şöyle hazır hem bu karantı oldu şonu ökönü biriktiral bay hazır hem birimiz Hutda o chetde kaldık, birimiz bu chetde kalıp hazır hemen toy kılalbay oturup kaldık da. Bolgan bolsa yeme olar mana yeme bu jelillerge eğer köçüp gelgen bolsa jangda ököz çok uluşkan bolsa yani bir jerge. Ana şonda ötközeli bizde hazır hemen mana munday biraz da hutda Pamırgıktan biz gelgençelik nemesi var. Harcı bolot. Akça çoğunçoluk masraf bolot. Ana şonda öler hazır hemen bolalbay durup kalganı şu. Kolumuzda hazır hem geldik. 2-3 dövletde aralap gelgenden keyin bu akça dile kalbadı. Hazır hem oldu akçanın meselesinden hazır hem çok toy kılalbagan sebebimiz şunan boldu. Pamırda olsa çok bir yerge toplanabız, çoğulabız. Balabızda, paravızda kızın üstüge şonda toy kılabız. Topoz soyabız, koy soyabız, topoz gym soyabız, koy kövrek soyabız. Koy soyabız da toyunu kılabız bir geldi çoğultabız, ulak beremiz. Bir şonda toy kılabız da kanat toyubuzdu ötközöbüz. Kalın emi men kalın berdim. Men kızımda onun kişinin balasıga berdim. Biz yerde şonda alışmay dep koyuyoruz. Ol kızını men balama berdi. O da kalın berbeyt, men de kalın berbeyim. Бул кызыңыз де? Joana o kızım. Ал кызыңыз канча жашта? O kızım da 22-23'lörgө vardı. Амин айым кыз берүүдөгү салтты Памирдегидей өткөрүүнү көздөйт. Чоң энесинен келе жаткан шуру мончокторун кызына өткөрүп берет. Калың берүү оор болгондуктан бири кызын берсе, кайра ошол үй-бүлөдөн келин алат. Manalar dakık deybiz. Azır bu oğlu tavılbay kalganca mana ol kızıldar. Manalar köp. Pakistan'da da var, Afganistan'da da var. Mana da bu da larzan ele, bunu da şu Afganistan'da maş kızımdıkı şu algan. Manda Allah yazılı. Bilesizler. Ya Allah deyip yazıp koyuptur Arapça. Şolanan. Mana ol kızımdı kuyuga vereyim de patağa verip koygan bu uzanım. Manalar şugal tayarlap sazda oturam şunu kuyuga versem anan köçürüp aparar bulardı tağıp aparamçı. Bundan ama biz çeçige tağabız. Anam bana başıga kiyeti gana alayit kılabız. Onda ma şunday jasayız. Bul çoğ ata çoğ enesinden kalgan. Men özüm dükün ma kızıma katıp koygamın ol kaldı Pamırda mana bul şol. Ana. Aman başıga kiygizebiz. Bul men apamdan kalgan. Apam bana verdi anam men şunday katıp jürüp anam men bu kızıma bereyin dep mananday sazdap oturam mana. Bu şu apamdıkı apamdan kalgan. Apama tayinin bergen eken apama şunday katıp koyup anan menin zor eceme bergen. Anan zor ecem anan men emi harıdım sana vereyin dep anan bana verdi kiykisip. Şu apamdan kalgan maşular. Bular emi bu yerdegiler aytat, bu yerdegi ayaldar aytat, bizge okşoş kiygilesiler, bizge okşoş kiyim kiygile deyt, biz үйрөн albayca atabızçı. Men manamday başımdı bu albay atam, mana lopunu kiyip alam. Mul joluk menen busam ele jüde ölöşüp kalam. Onlar aytat sen mana zor joluk salıp alıpsın, kanday jüde böysün deyt. Men үйrönüp kalıppın, bunu alıp taştay albaymın. Mana namaz okuganda çaçın görünüp kalat eken, bizdi moldalara aytatçı. Anan zor joluk salıp manda yeginden bu bolsaň çaçın görünüp kalsa günah bolat dep. Men şonu taştay albay ele şunu kiyip alıp jürem. Yok. Topos sağanımda da şunu kiyip alam, nan kılganımda da kiyip alat edem.
Azıranın dağı taştay albay kiyip жүрөм. Kalganlar үйрөнүp ketdi, taştadı, men taştay albadım. Bunu taştasam ele juda öskönдөй bolup, uyalı bele, çaç başım körünüp bele kalganday bolotçu. Негизги дини Ооба. көз караштан улам. Kalganlar үйрöndü, men үйрөнө alбай эле şu kele жатам. Ayalдар ayta, siz bunu taştaңыз дейт. Men жок, өлбөйүнчө men taştabayм. Şu başımda turat. Жаңы келгенде да эми ол ayaldar keldi, analарды murunda biz işletkenbiz de. Afganistan'da da biz sonda işletip kızımdan kılgan biz, körgönbüz. Bu kızım özele nampandı, özele kılıp analарды bilet edi, özele kıldı. Birin serin ayaldar biz körgözöbüz dediler. Birin serin keldiler de rahmat, Allah razı olsun anam. Bu ana dükapka deybi ne, bilitka deybi oğondan kılıştı, üydönükön edi, bilet edi. Oğondan kıldı, analарды alıp gelip sayıp körgözüp verdiler. Şoğa sayıp el anan okatты жасай беретçi. Амридин Аманилла уулу 21 жашта. Келген соң дароо билим алууга далалаттанып, аралыктан болсо дагы жакшы өздөштүргөн. Жаңы технология, уюлдук телефондогу бардык программаларды пайдаланат. Ар күнү социалдык тармактардан нарындагы туугандары менен дагы байланышта жакынкы күндөрү үйлөнүүнү пландоодо. Келгенде 1-класстан түшүп өркенен тамга тааныдыга деген карантин болуп онлайн сабак өтүп өркенен WhatsApp'тан ошондой окудук. Өркенен тамга таанып атабыз азырда. WhatsApp'ка киремин, туугандар менен сүйлөшөм, интернетке киремин, жаңылыктарды карайм да интернеттен. Ошол немеге кирем, Instagram шолорго кирип, неме кылып турам, карап турам да. Өкмөт эми жашоо шарты түзөп берген болсо, анан окууда университет шолорго өтүп окусам дейм да. Памирлик кыргыздарды мекенине алып келүү атайын программанын негизинде мамлекет тарабынан жүзөгө ашкан. Алардын жашоо шартына байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарына жайгаштырылган. Этникалык кыргыздар өзүнүн улуттук баалуулуктарын сактоо менен заманбап дүйнөнүн үлгүсүн айкалыштырууда. Абдумалик Базарбаев, Филимон Акбаев, Ош ТВ.